I veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli na naš novi video. Danas, kao što vidite, igramo GTA 5. Naravno, ne igramo story mod, mislim igramo story mod, ali malo se zezamo sa menu modom koji sam pre neki dan skinuo. Kao što vidite, imamo menu mod, malo pre sam se zezao, sad ćemo da vidimo šta nam on sve nudi. Collision, nećemo collision, ne, hoćemo collision, shit, nisam znao to. Ovo je burning mod, da gorimo, never wanted, naravno to ćemo da ugasimo. Smash ability, nećemo, super run i super jump, limited special ability, no neka ga ragdoll, bit će zanimljivije. Replenish player, cloning, opacity, ghost rider mod, kad upalimo imamo ovako ljubičasto. Da, on nije imao vatru, pa je morao da baci, okej, što je ovo? Morao da baci kao ljubičasto i djavol. Breed stuff, bloody puke. Ako držimo J, okej, ovo. A na vatru, sad dišemo vatru. Može da se zapali nešto sa vatrom? Mislim da ne. Znači imamo će stanemo kod auta. Može ipak nešto se desi, odlično. To nisam znao, popucali su farovi zadnji. Model, to jest mogu da promenim lika. Ok, naprimjer sad sam ovaj Agent 14. A bit ćemo pilot. Sad mi ok izgleda, tako da nećemo da menjamo. Basic stats to ne diramo i ok, to što se tiče player opcija. Vehicle option, vehicle spawner, menu customs, vehicle, ok, menu customs, što je to? Ok, ovo je da, ok, razumijem. A ostavimo invincibility. Rainbow, kill engine, keep engine, auto flip, auto repair, ok. Dalje, nećemo to ništa, stvari moramo ovo. Da bi vidjeli, no gravity, freeze, set on fire, increase mass. Increase mass. Infinite native boost, to će da mi treba zbog opresor. Naprimjer, vehicle spawner i favorites, opresor mark 2 i opresor mark 1. Uzet ćemo opresor mark 1. Ok. Evo ga opresor mark 1. Kliknemo X, otvore se krila. A kad držimo gas, isključit ću krila, ok. I kada stisnete E, desi se ovo. Ok. Sad, vi možete da poletite i bez boost sa opresorom, to sam naučio u single player, to jest ovo. Znači držite CTRL za da idete na zadnji točak, ali ok, sad trenutno nije moglo poleti, ali idete na zadnji točak i samo se stisnite X, otvorite krilo i on poleti. I onda samo kliknite E. I onda poletite malo visoko vazduh. Inače, dižite se gore ovako sa CTRL, a spuštate se sa Shift. Ili ne kliknite ništa, on sam krene se spušta, ali ok. Inače imate rakete. Znači rakete samo imate i ove koje prati i ove koje ne prate. Inače, možete se boostujete kao što rekoh i ovako. Znači bez krila, a možete da se dignete na zadnji točak. Samo čas da usporim ja. Možete na zadnji točak da se dignete i da stisnete i on će da poleti. Mada sad sam išao brzo, tako da nije stigao se podigne na zadnji točak, ok. Sad ćete vidjeti. I onda upalite krila i letite. Ok, živ sam. Sad mi interesuje samo da neće možda se upali. Ja sam mislio da i kada leti on će se upali taj boost, ali neće. Pošto sam uključio onaj kao neki native boost. Inače da, prošlo sam za ovdje, ne znam nikako. Ne pitite. Koliko stvari zabavno ovo. Ne mogu da vjerujem. Zato moram da kupim opresor. Ok, inače da, ne padam zato što sam se učio da padam. Da bi mogu malo više da se izvezem sa motor. Nisam... ok, ovo je bilo zanimljivo. Kućio sam se na zgradu.
Inače, ok, sad moram ponovno da testiram to, da se ukačim na zgradu, na primjer ovako, zadnji točak. Ok, ovo ne radi za sad. Opa, izvinjavam se, moja greška. Učim se, vozim, pilot sam. Ok, polako. Evo ponovno. Sup, dogo? Sup, my friend? Gledaš glavo šta radi, ja? Pa očigledno. Ok, moram. Izvini, brat, nisam namjerno. Dobro li si? Si okej? Please! Ne! Ubio sam ga, ne! Nisam teo, izvini. Nema veze. Mislim, ima veze, ali u igricu je okej, tako da okej. Da u stvarnom svijetu bilo bi strašno. Tako da, ja se izvinjavam. Nisam planirao to da radim. Znači 100% nisam teo to da radim, stvarno. Okej, to je interesantno bilo. Inače, to je glide, to zove glide. Taj zvuk. Inače, naučio sam se i da glidujem malo. Sa motor. Ok, samo što on nije glide trenutno, ali... Ne može se glide očigledno s opresor. Ok, survived. Ok, sad moram da prebacimo tamo, na onu stranu planine. Bez problema. Ok, pa, ok, odlično. Ovo ću vam glavu osletim, to jest da padnem. Ipak ne može ispraviti s odmah. Šta ako skočim? Taj sound efekt. Ok. To je bio zec. Mislim sam na sekundu video zeca, ali okej. Ajmo da uzmemo drugi motor. Ne, to je vehicle, ok. Vehicle options, shop, ne, location. Vehicle spawner. I da vidimo others, planes, motorcycles. Bati 801 RR, Bati 801. Ovo je motor. Jest, nema nikakav boost, nema ništa, ali to je motor. Znači njega možete kupiti u online za 15.000 fazon. I dobro služi. Inače Zaja je promijenio malo model, koja mogu da primetim. Malo više u stvari. Ili ne, ja vozim 801 RR, jako nema razlike između 801 i 801 RR. What the fuck su ove felne. Razlika je u tome samo što ovaj ima livery, a ovaj nema. Evo sad ću vam pokažem koja vozim. Ovakav. Ja baš vozim ovakav Redwood. Neko je zanimljivo, svim se ima kao 86 broja ovaj napred i ostale gluposti, ali nekako ok, mislim nije toliko promijenjen kao što sam mislio, nego ovaj je samo bio običan Bati 801, ja sam mislio ako promijenjen, ali nije, ali nema se, iskreno sviđa mi se jedan i drugi, ovaj mi se više toliko i ne sviđa, sviđa mi se onaj Hello Bunny. Sviđa mi se onaj običan, nekako jer možete menjati boje, na ovoj ne možete, ovo ide livery, to je malo problem, ali oba dva su onako ekstra. Znači oba dva su ekstra, motor kao motor, ok. Dođete uz prvog lica i krenete vozite sasvim najnenormalniji. Ok, ko sam uspio da se prvanem, to mi sad nije jasno, ali ok, neću postaviti pitanje. Sad ja nekad volim malo da se... Da. Ok, please. Ok, živ sam. Ajmo gore, vraći se nazad. Evo ga. Volim nekada se zezam tako da vozim brzo po uska mesta, naprimjer kao što je planina sa motor, sve dok ne padnem ili nešto, nekako daje taj vibe, ne znam zašto, nekad uđe mi u kola, ali kad malo pogledam, nekako je pravednije iz motor nego iz kola, jer, jer ponovo ne znam. Ok. Ne znam nekako kad vozite imate malo bolji vibe, vozite brzo, to je litica i fazon i
neko skrenete kao osjećate se tako nekako moćno, iz nekog razloga nepoznatog, ali okej. I sa autima je okej, mislim, barem meni, ali nekako sa motorom je nekako veći vibe. E sad, i malo sam promijenio motor na, kao što vidite, ovaj offroad cross kako god, ili onaj, kako se zove, enduro. Ok, samo zato što je malo offroad, ništa više. I već mi je nekako, kontrole su mi čudne. Ok, ali moram iz trećeg lica, iskreno, ružno malo izgleda napred, ali dobro. Ok, moram da ne napravim jednu žrtvu ovdje, od životinja ovdje. Ok, prošlo pored nje, samo sam pušio, ok, hvala Bogu, ništa nije. Ok. Čekaj. Ovo ne bi trebalo oko se stvori. Evo sam ja, ok, evo ga, spustilo se. Ok, samo ja da pogodim dugmeta. Evo ga. Taj zvuk, the hell is that? Ček, šta ima? Missiles, ok. Barrage. Kako je ovo? Prvi put vidim. O, kao po dve ispaljuje. A to? Ima explosive MG. A za to bruje ovoliko ih je. A, gledaj stano. Missiles homing, kao sa strane ovaj pucaju. I ima missiles barrage. A ne, poviše njih ispaljuje. Čekaj, a mora se drži. Da, po 4-6 komade spali. Ok, promašio sam lokaciju. Kreći se. Opa! Ušao sam. Ušao sam unutra. I to na opačke. I kao kontra. Kontra od onog svega, kako treba da bude. What? Završio sam jedan super run, kao brzo trči, ali okej. Došao sam inače ovdje da ukradem avion. Jako sam mogu samo da ga spawnujem, ali neću, nekako mi je čar. Dođem ovdje. Ok, imam previše municije, to sam tek sad skontao. Otvori padobran. What? Toliko je precizan tank. Ok. Znači da, dok ležite možete da trčite. Iz nekog razloga. GTA 5 logika. Šalim se. Ovo je menu mod uradio sve. Stani da udarim čoveka, smiri se, vrate, da... Aj sad što ti pokažem. Gdje si? Where are you? Gdje se kriješ? Gdje si bre, ne stao? O, there you are. Tamo si. Inače ne znam što pričam oko na engleski, ne zamerite mi. Prosto sam mozak očigledno. Neki avion zanimljiv. Mislim, nema oružje. Ili ima? Nema, ima? Nema, ima? Mislim da nema. Ajde, zatvori ga malo brže. Ok, ako ovim avionom pobegnemo iz Forta Zenkuda, mislim da ću završiti klip. Ok, ajmo. Ne to, pogrešno dugme i... Ok, zavrio sam. Ok, ipak mora se vratim nazad. Ok, ipak se mora vratim nazad. I da isključim... Da mi avion nema max... health, da ne može da se uništi. Ok.
Nemam. What? Što ga izbaci? Okej, ne leze. Interesantno je bilo. Vehicle options. Mislim da sam malo zeznuo. Auto repair nećemo. Auto flip nećemo. I invincibility nećemo. Okej, aj sad. Trču ovim. Sad ih ima malo više, to je problem. Sad moram nekoga pobegnem. Spored njih milion. To je problem. Već vidim prepreku. Please, 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 man, please, just let me escape, please. I beg you, please, man, please. Let me go, please, please. Go, go, go. Ne. Piši, 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 piši. Ja. Okej. Imaš jednu šansu. Imaš jednu šansu, ne. Ajmo u first person, još gore da bude. Ajde. Ustaj. Vozi. Vozi. I kad pre uništi se, da li je moguće? Moram makar da izađem iz ovu zonu, Forza Kudo. Ajde, pošto već su mi uništili avion. Ajmo, vozi, vozi, vozi. Dakle, ne smem mnogo visoko, zbog ovih aviona, što hoće da vas bore. Okej, interesantno izgleda, to mi se sviđa. I toliko. Toliko. Kad pre? Okej, demet, moram još jedan put. To ću odmah ući u first person. Samo da, okej, ipak neće ući, nema veze. Palimo, pali to, idemo ovo. Pali first person i ajmo. Moramo sada pobegnemo. Ne, spušti ga. Okej, kontrole su mi se... Pogodiš će me, dammit! Okej, ajmo ponovno. Okej, opalili smo svi Salvanted level. Ajmo. Poleći. Ne, ponovo, not again, man, what the fuck? Ovo je previše teško, ja ne vjerujem. Gdje ćeš, bre? What is this? Raket, lol. Ajmo pol. Ajmo. Nešto eksplodiralo iza mene. Ponovo sam me podijeli. Da li je moguće? How is this possible? God damn it. Shut the fuck up. Hiljaditi pokušaj kasnije. I kiša počela pada. Sve lepše od lepše. I onaj bat još stoji tamo pred pola sat. What? Tako mi svega ako mi uništa mi. Ustaj. Uništiše mi avion. Neću da unište avion. Hoću im šta me uništi, šta me gađa. Aj, da vidim. Gdje si sad? Treba da me bore, iako sam stojio Vanted level na 0. To je problem. Uništio najbolji avion, najnevazi. I gdje mi izbaci? Ajde pucaj, ajde ako smiješ, ajde, pucaj. Ali ja ću sad da vam pokažem. E pa, sad će i ti dobiš, a sad će... Cringe. Ićemo da probam samo nešto. Player option, ignore by everyone. Sad... Da vidim nešto samo. To?
Ipak nije poenta da vas svi ignorišu, jer svi vas ignorišu kao džabe ono. A ipak jeste to što mi je trebalo. Damn it. Ok. I cannot do this thing, man. I cannot do it. To je problem. To. I... moram da vidim gdje su kontrole. Ok, vidim avion. Ne, nije to avion. Ok, mislim da ga imam. Mislim da ga imam. Ok, da juram avion, to je problem. Ok, izgleda je to to. O, ne, 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 ne. 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 Ajde sad, gledajte me kako sam dobro parkirao avion. Još su i pali? Što ste pali? What? Ok, neću se pitam ništa. Ok. Pobegao sam iz Forza Encudo. Nice, ok, dobar trik. Pobegao sam sa avion. To je problem. Mislim da ću ovdje da završim klip. Ok, što sam brzo. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obvezno bacite like, subscribe, šerite klip, a od sljedećeg klipa veliki pozdrav!